ese intwaro arurema yayo yari yabaga imeze jewe nyamwari ngize ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025. Kuri ubu urugamba rwahindutse, FARDC hamwe na Wazalendo ikomeje gukora operation mu birindiro by'izasarambwe, yewe bamwe batangiye gufatwa mpiri aho bari gukoresha interrogatoire muri ubu buryo. Aha nuwamaze gufatwa mu minwe arasobanura byimbitse ibiri mu barracks ndetse no kuri position zitandukanye zizasarambwe. Aratanga amakuru yose akantu ku kandi yafashwe n'abaresista ba Wazalendo neza mu Minembwe. Turababwira insacrer la ville ndetse na attaque enterré, asobanura neza umugambo ukomeye izasarambwe zifite wo gufata igisagara cya Uvira. Aha barabivuga mu Gifaransa ni PKM ndetse n'ubundi bwoko. Aha baramubaza ati bashakaga kwerekeza he. Arasobanura neza byimbitse kubijyanye n'ibigenda vyigaragaza bijyanye no kwigarurira igisagara cya Uvira. Aravuga plan de riposte ndetse akagaragaza n'ibiri kugenda bitegurwa bijyanye n'umugambo ukomeye. Bikaba rero bihura kandi n'amakuru akomeye twamaze kwakira agaragaza operation ikomeye iri kugenda itegurwa ya embuscade yo kwigarura bimwe mu bice bitandukanye. Reka tumureke ibinda bibabwire mwumva ibyo yatangaje muri interrogatoire militaire. Bashakaga kuva mu Minembwe berekeza Uvira, bari bafite misiyo bari bafite gahunda yo kunyura Minembwe bakomeza Uvira. Harera aravuga byose banywanyi ni page ikomeye y'amakuru adasanzwe. Wicyo usabwa nta kindi, gwino tubane kuri page turebere hamwe ibiri kugenda biba akantu ku kandi. Turebe operation militaire, insacrement, attaque enterré, mouvement tactique de nuit, embuscade, combat urbain ndetse turebe n'ibijyanye n'ikoreshwa rya lance roquette multiple ndetse na unité spéciale yamaze kuzanwa ari no yatangiye kugenda ifata bamwe mu bakekaho ndetse n'abakorana n'izasarambwe. N'urugamba rukomeye kandi rukomeje guhungabanya byinshi nkuko bigaragaza aho mu mboni za Martin Fayulu, Yudacana Waka na Kisekedi yamaze kugaragaza ibyakorwa maze amahoro akagaruka, ibintu bikongera bikamera neza nkuko rero abitangaza. Aho rero Martin Fayulu yatangaje amagambo akomeye, yagize icyo avuga ko biri kuba ndetse agaragaza n'icyaba insinzi ku bibazo bihari. Banywanyi muzero tubane kuri page ikomeye turebe byinshi ku biri kugenda bivugwa kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025. Niba hari ubwa mbere dukurikiye dufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaho zibanda cyane ku mutekano politike ubanye n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere neza ku bijyanye n'iri fatwa rya bamwe mu babarizwa mu cyama cya AFC. Ni intambara ikomeje kugenda ifatira intera mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, aho bigaragara ndetse binemezwa ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 2025 hagaragaye amakuru mashya yavuye mu hamya bumwe bwatanzwe n'abarwanyi bivugwa ko ari abazasarambwe bafatiwe ku rugamba mu misozi ya Minembwe n'imitwe
imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bakunze kwita Resistance Wazalendo. Uyu murwanyi wafashwe nyuma yo gushyikirizwa ingabo za FARDC yatangaje uburyo bambuye ndetse n'uburyo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye, aho yateguye ndetse ashyira hanze operation militaire, igikorwa cya gisirikare cyo kwigarurira igisagara cya Uvira. Arakomeza asobanura byinshi avuga ku bijyanye n'operation ikomeye yateguwe, agaragaza uko babiteguye ndetse n'uko babipanze. Aha rero yasobanuraga byinshi ku bijyanye n'imikorere ye, aho bamubaza uti imbungiri he, akavuga uti ntabwo nari njyatangira kuyikoresha. Aha rero nk'uko bigaragara ubuhamya ni igikorwa cyari kigamije insacrement la ville, gufata bazengurutse Uvira hagakoreshwa uburyo bwa attaque enterrée, igitero kizenguruka mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko umuvugizi w'ingabo muri Sud Kivu yabwiye abanyamakuru ko amakuru yavuye kuri uyu murwanyi wafashwe yemeza ko ibyakomeje kwerekanwa bijyanye n'imirwano ikomeye za Sarambwe ziri kwitegura. Ubutumwa bwatanzwe na porte parole muri Sud Kivu yagize ati, twabonye amakuru y'uko abarwanyi bafite umugambi wo kwambuka bagafata Uvira. Uwo twafashe yemeje ko imirongo y'ingabo yabo yari imaze guhabwa ibisabwa byose, harimo n'ibikoresho bya gisirikare byoherejwe bivuye mu misozi yitwa Bibwe na Tongo. FARDC ntizemera na rimwe ko uyu mujyi wa Uvira ugwa mu maboko y'umwanzi. Ingabo zacu ziri mu gikorwa cya operation de contre offensive, igitero cyo gusubizayo umwanzi kugira ngo tubasubize inyuma kandi turinde abaturage. Uko rero bikomeza kugenda byumvikana, barakomeza bagira bati, twamufatiye nilikuwa namuuliza maswali mu Kifaransa, labda watu wengine watasikia Francais, lakini anasema wale kwenye walikuwa wengi. Hano rero baravuga ibijyanye n'umugambi ukomeye yari afite, aho ubuyobozi bwa FARDC bwavuze kandi ko ubuhamya bushya buzabafasha gukora plan de riposte, gushyiraho ingamba zo kwirinda, aho ingabo zashyizwe ku mirongo ikomeye mu bice bitandukanye kuva Shanju bakomeza Kamanyora ukazamuka Kavimvira ndetse no mu nkengero za Lake Tanganyika, kugira ngo babashe gucunga umutekano mu buryo budasanzwe butandukanye, hanirindwa ikosa ryose rya gisirikare ryakorwa rishobora gushyirwa benshi muri ibi byago. Barakomeza bagira bati, turi muri sheferi ya Bwinja, bafite arera avuga ko bafite umugambi ukomeye wo kuba batangira kurasa Uvira, nkuko byatangajwe n'abaturage bo mu misozi ya Minembwe. Ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu habaye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'izasarambwe bari baje kugaba ibitero ku baturage b'imitwe ya Resistance Wazalendo bafatanyije na bamwe mu basirikare ba FARDC. Muri iyo mirwano Wazalendo ikaba bivugwa ko yashoboye rero gufata umwe mu barwanyi b'izasarambwe bari bagaze iki gitero. Umwe rero mu Wazalendo yagize ati, uyu musore twamufashe yari afite ibijyanye n'ubwoba bukomeye, biragaragara ko ataramenyera urugamba, ariko biragaragara ko ari gukorana nabo kandi afite amakuru akomeye azayaduha. Ni mu gihe rero mu butumwa yatanze ubwo yaganiraga na Demiap, uyu musore mu kigero cy'imyaka 22 yagize ati,
twahawe amabwiriza yo kwerekeza Minembwe kugira ngo tuzamuke tuzenguruke igisagara cya Uvira. Amabwiriza yatanzwe n'abayobozi bakuru bacu harimo Commandant de Brigade ubarizwa Itongo. Baratumenesheje inama y'ingabo Réunion de le commandement aho twasobanuriwe ko tugomba gukoresha uburyo bwa Mouavre tactique de nuit, gukoresha urugamba rw'ijoro kugira ngo FARDC itabona uko ikurikirana ibirindiro byacu. Nkuko rero bakomeza kubivuga. Hano bamubazaga komando ari we biro kandi birakurikira ifatwa ry'abandi bafatiwe Warikare, nabo batangaza ndetse bakagaragaza ko bikomeje kugenda bigaragara ko hari imyiteguro ikomeye. Kugeza ubu rero hari amahera akomeye y'uwafatiwe mu bice bya Minembwe yavuze ko hari umugambi wateguye gufata Uvira mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni ugukata imihanda Bukavu Uvira ndetse n'uva Uvira werekeza Ibaraka bagakoresha ambiscade ku muhanda. Igice cya kabiri ni ugutera inkengero za Lake Tanganyika kugira ngo bafate inzira z'amazi bakoreshe vedette rapide mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Igice cya gatatu ni ugutera igisagara cya Uvira hagati bakoresheje imitwe y'abasirikare b'inzobere muri combat urbane, intambara yo mu miji. Ibikoresho byoherejwe bikaravugwa ko bahawe, aho yagize ati twahawe intwaro zikomeye zirimo mortieri de 120 mm, lance roquette, imbunda zirasa kure kandi icyarimwe ndetse n'amasasu menshi. Twababwiye ko hari itsinda ry'abasirikare b'inzobere unité spéciale ryari ryaje kudufasha kugira ngo tubashe kwinjira mu mujyi. Nkuko rero bigaragara ndetse bigenda bigaragazwa na bamwe bakurikiranira hafi biri kuba, baravuga ko rero ibiri kuba bifite politiki ikomeye. Aho rero abayobozi bacu, aho yagize ati abayobozi bacu badusobanuriye ko gufata Uvira ari intambwe ya politike kuko byari bigamije kugaragaza ko leta ya Kinshasa idafite ubushobozi bwo kurinda abaturage bayo. Nyuma yo gufata Uvira bari guteganya gushyiraho ubuyobozi bw'agateganyo bwa gisirikare muri uyu mujyi, nk'uko uyu wafashwe yabitangaje akavuga amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba. Abaturage baturiye Kamanyora na Shanje bavuze aya makuru ko biteye ubwoba kuko Uvira ari igisagara cy'ingenzi mu bukungu no mu bucuruzi. Umwe mu baturage yagize ati niba koko aba barwanyi barateguye gufata Uvira birashyira mu kaga ubuzima bwacu, turifuza ko leta izashyiraho uburyo bukomeye bwo kuturinda. Undi muturage wo muri aka gace ka Kavimvira we yagize ati turashimira abasirikare bakomeje kuturindira umutekano, twicyo dukeneye ni amahoro, dukeneye kuba twaryama tugasinzira nta rusaku rw'amasasu twumva. Bikaba rero bihura neza na page ikomeye imaze iminsi yandikirwa muri ibi bice igaragaza icyo abaturage benshi bifuza. Ubuhamya bw'abarwanyi buragenda rero bugaragaza ko hari imyiteguro ikomeye ku mpande zombi, kuko biratangazwa ko FARDC nayo ikomeje kugenda yitegura. Ibyo benshi bavuga ko ari uguteza ibibazo bikomeye abaturage ndetse no gutuma bamwe bagira ibibazo bikomeye. Reka dukomeze tubabwire ko mu karere gaherereye muri Sud Kivu, intambara hagati ya Force Armée de République Démocratique du Congo n'abarwanyi b'Izasarambwe yakomeje gufata indi ntera, aho kuva ku wa gatatu imirwano yongeye gukomera mu bice by'ahitwa Murundi, ahitwa Nyamibanda, byose biherereye muri teritwari ya Mwenga. Nk'uko amakuru yemezwa n'abaturage ndetse n'abayobozi b'imitwe y'inyeshyamba ndetse n'iya gisivira bivuga, aravuga ko abarwanyi b'Izasarambwe bagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya General Luma Hondwa, umwe mu bayoboye umutwe w'ingabo w'abasivili bifatanya na FARDC mu rugamba mu kiswe Wazalendo. Nk'uko bakomeza kugenda babivuga, ibi bitero byari bigamije gucengera mu bice by'ahitwa Mwenga, ariko Wazalendo yafatanyije n'ingabo za leta FARDC bashoboye gukora contre offensive, igitero cyo gusubiza inyuma birangira bigaragaye ko Izasarambwe zisubijwe inyuma. Iyo ugenzuye uko intambara yagenze kuva ku wa gatatu kugeza ubu, hakozwe uburyo bwa gisirikare buzwi nka Mouavre offensive, uburyo bwo kugaba igitero kigamije kwigarurira ibirindiro by'umwanzi. Abarwanyi ba AFC bakoresheje cyane imbunda zirasa kure zo mu bwoko bwa mortieri, ndetse biravugwa ko bagiye bakoresha mitrailleuse rudre mu bice bitandukanye. Akaba ari amakuru akomeye akomeje kugenda agaruka ndetse anavugwa mu buryo butandukanye. Bikavugwa ko mu bice bya Murundi Izasarambwe
zari zishyigijwe n'abasirikare b'inzobere bafite ubunararibonye mu kurwanira mu misozi bazwi nka force speciale bashakaga guca inzira y'ishyamba ihuza Murundi n'ayitwa Nyamibanda kugira ngo bagere mu gace kayitwa Kitutu, ariko FARDC na Wazalendo bakoze ambuscade, umutego wa gisirikare wateguwe mu buryo budasanzwe bituma abarwanyi benshi bizasarambwe basiga ubuzima ahangaha, abandi rero bivugwa ko baje gusubira inyuma. Kugeza ubu hari amayira akomeye bivugwa ko yakoreshejwe ya gisirikare. Amakuru atugera aravuga ko bari gukoresha defense a profondeur. Iki ni igitero cya gisirikare gikoresha ingabo ziri ku ruhande, zikaba rero zigenda zisatira ibirindiro byinshi mu buryo butandukanye kugira ngo iyi mirongo igerweho. Bikaba bivuga ko rero hari kuboneka indi mirongo 2 cyangwa 3 ikomeza ikaba rero iri kugira mu bindi bice bitandukanye. Hari gukorwa kandi patrouille de reconnaissance, ni ingendo zikorwa n'abasirikare kugira ngo barebe neza ibikorwa by'umwanzi aho ari ndetse n'ibikoresho afite. Mbere y'iki gitero izasarambwe na FARDC bari bakoze patrouille, ari nabyo byatumye bamenya neza aho abarwanyi bari kunyura. Hari ibyakozwe bizwi nka femorinori. Iri ni ijambo ry'igifaransa risobanura kurasa amasasu menshi ku muvuduko mwinshi bigamije gukanga umwanzi cyangwa kumuca intege. FARDC na Wazalendo bakoresheje cyane ubu buryo igihe zasarambwe zari zitangiye kugerageza kwinjira mu birindiro byabo mu bice bya Marundi, bikaba rero byaratumye basubira inyuma nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Hari kandi bizakoreshejwe birimo artillerie aho bavuga ko bakoresheje ibikoresho bikomeye byo kurasa ibisasu bigera kure cyane, harimo na obosier, imbunda ndende zirasa mu kirere. Ibi byakoreshejwe na FARDC kugira ngo bagere ku ngabo zizasarambwe ziri mu misozi yanamye nk'uko amakuru atugera bivuga. Abaturage bo mu duce twitwa Murundi n'ayitwa Nyamibanda bagize ubwoba bwinshi cyane kuko ibisasu byinshi byaturikaga hafi y'ingabo zabo, hafi y'ingo zabo. Hari bamwe bavuze ko bumvisha amasasu yo mu bwoko bwa rokete ndetse bivugwa ko yaraswaga n'imbunda za RPG ndetse n'amasasu y'imbunda ziremereye yo mu bwoko bwa 12.7 mm. Umwe mu baturage witwa Jean Bosco Kanyere yagize ati, twabonye abasirikare bizasarambwe bamanuka ku misozi barasa amasasu menshi cyane, ariko nyuma y'amasaha make twabonye FARDC na Wazalendo bashyira imbaraga mu kubarwanya bigeraho izasarambwe zisubira inyuma. Turacyafite ubwoba kuko tutazi niba bari buze kugaruka. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace yabwiye rero abasirikare bahuriye mu rubuga rwa WhatsApp uko byagenze ndetse ababwira n'amayira akomeye yakoreshejwe. Yagize ati, twakoresheje uburyo bwa contre attaque kandi twabashije kugarura ituze muri Marundi n'ahitwa Nyamibanda. Turacyari maso kuko izasarambwe zisanzwe zikoresha uburyo bwo kwisubiza inyuma kugira ngo bahite bagaba igitero mu bundi buryo. Biragaragara kandi biremezwa ko intambara muri Sud Kivu ni yagutse cyane kuko AFC ikomeje guharanira kugera mu bice bifite agaciro ka gisirikare kandi n'ubukungu. Mwenga ni territoire ifite imisozi yanamye, bikaba byoroheye imitwe y'izasarambwe gukora guerilla ndetse Wazalendo ifite ubunararibonye bwo kwatura, bikaba bibafasha gukora ibijya dasanzwe muri ibi bikorwa. Intambara ikomeje kugaragara muri Sud Kivu ko ishobora kuba ikibuga cy'indege, ishobora kuba byateza ikibazo gikomeye nk'uko bigenda bigaragara kandi bivugwa. Imirwano yo kuwa gatatu muri Marundi n'ayitwa Nyamibanda yerekanye ubushake bukomeye bwa Wazalendo n'ingabo za FARDC mu guhangana n'izasarambwe, ariko nanone byerekanye ko intambara ikiri ndende kandi igoye. Amagambo rero yagiye agaragara mu baturage yo aragaragaza ko iyi mirwano ibabangamiye yewe yanabateje ibyago bikomeye. Reka dukomereze page yacu y'amakuru kuri Martin Fayulu. Uyu no muzehe wa politiki ufite ubunararibonye bikomeye mu byagiye bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amarira n'umwijima bikomeje kwigaragaza ku igenekerezo rya 13 Nyandagaro 2025. Umunyepolitike w'ikirangire ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yashyize hanze itangazo rikomeye rishimangira ko ubuzima bw'abanyekongo bugomba kubahirizwa. Yamaganye bikomeye ubwicanyi bwahitanye abantu 319 harimo n'abapasiteri witwa Keri Bahati Kazibaziba wishwe mu buryo buteye impungenge, aho bivugwa ko rero ari ibyakozwe attaque cible, igitero cy'ishakiro gisobanurwa rero ko byakozwe mu bukana bukomeye bwa gisirikare
gisirikare. Martin Fayulu aragira ati kugeza ryari se isi izakomeza kureka ikirunga cy'ubwicanyi kigakomeza kurimbura abanyekongo? Abaturage bacu barishwe, abapasiteri barishwe, abana barishwe. Ndasaba ubumwe bw'igihugu kugira ngo tubugereho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ho Commissariat des Nations Unies en droit de l'homme ryatangaje ko mu kwezi gushize hishwe abantu 319, umubare uri mu bakomeye kuva izasarambwe zatangira kubura imirwano kuva mu mpera za 2021. Ibi bikaba rero byariswe crime de guerre, ndetse biravugwa ko ibi bigomba gukorwaho iperereza ridasanzwe. Nk'uko rero bigenda bigaragara, bikaba ari ibikorwa bigomba guhagarara nk'uko benshi babigaragaza. Rero kudusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye itutyo ndasabone dukomeze tubane no mu yandi makuru akomeye tubagezeho ngaha yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.